Ole toi po male mkwa pa lalo matangan tulanga waye neta to le kapita to fitu. Fava malo le no ia le upu le sunga ile fefau. O tato mai mo ya tato au si ta mi sanga le kapia la langi. O pe o ka ko ko fa ka sa tato le ta alo mo muai. Fa yo pa polo kele ngesi. Wal kanga kaia. O tau le ilo fatas a mo le polo wa va pasi mal palai ta mo e anga au kafa wo fefe mo e anga luma pasi kia i mo ingi polo mo tu ai lava o le ilo le anga masani o le mo e fa wau fa le leo mo le fakingi o le uputa yala e mulinga ne lava ni oli an foli tato au il taimili nei ua makua folinga maka pepe lunga malai pe au nga tata ele fia ta alo ua ese folinga la kapile ua tato yai ua fakinga maka ma sofa ai makang palau o malisi nga makame le sitia maulunga la kapita to fitu Samoa. Wa te tau nei o na tau toe la langa ilunga le tulanga pa maulalo. Wa iai Samoa mana la kapi le te minei. O le lui tau le nā mo le anga iluma o la kapi Samoa. O na sa ili atuai lava leo tamata alo ya tatou lava au sii. Ya ilatou na fofoa lava la latu o langa ta alo i Samoa nei. E loko Samoa se lau pasenge le ato toa o toma mana for the overseas referees and 5 participating teams from overseas on behalf of the Samoa Rugby Union. I welcome you all to our shores. You are all very lucky to be here and conduct or play your sport here in paradise, the only paradise in the Pacific. It's probably your only chance to be here. Enjoy your tournament and may the best team win. Your tournament is now declared officially open, so forth.